normal kan yam we kana dial kontilin ka right na gwasama kan online TV channel anda mandu ni chang kosnya ka bana racha ka ten kontilat karodian kam kuumɛ SPLA IO akan kono nyam ka jalar ban len gwasama bana racha ka ki parkol ka jow mi shalat te ka warga mi shagor mu gorno banya ga yekel ko de yente ka choblo an marung komandana le ro dere wi ki juba kam kuumɛ SPLA IO marai parkol ala interim chairman ano kana ne gatin kontin de pinde ka kumanda diana dan en chitre which marai ka deputy chairman Nathaniel yet gorje en wo baye lan mandana le rode ka warga dana shagor parkol kan konon yaman walle shanka jandang rawi dum wan ka pay bakel ron kina dang rawi jandang rawi de di bana jawme bana jalinkel mi jirama jidit kan online TV channel gorje en wo jen dere chonkel ke channel dere subscribe kadi notification bell dere jatwany committee ka ler mi shi bare da shamala shi bakaji gwas dana pay brech bana jawme bana jalink ka do bana de kon link je kan yam kan konon yam gorje wo bay highlight katin kon lat krodian rawi ka so Sudan kan kon rajme kan kon netuk kan yam biya ngaje no nena kir shawara which ka Dubai ka Middle East ka United Arab Emirates chawen winami liyo je sha jaling indialan go tiang jate ka date diti sha dwech kuumɛ Iran che base dung jimer kame mente ka Qatar che jadwa day ti shop ko weldich are ide anda to tela do mishi pen re which ka Qatar sha kan dial marnial ko kuumɛ merkame ngaje medana bala da kuumɛ dung Iran na me gorjen wode yana ling laren yal dialtin kontin ka Dubai ko de wukan ka which Dubai ke Middle East wukan ka Qatar chala do ren yal dial cha ka chong lo teleren yal mijel teleren yal mish fly tiang ka gwade dane sha de to cha ga do ke je ko shine dum wan long shiga dier ka do badana sha me cha ga do ke je gwami wa bok base dungi merka menti de nikentin ka Qatar jen base dine jena long ka jimer kama man net kana long ka Middle East so jo ma diena ngaj kuumɛ kim yadit ala kim yadit kanalo jok ke kanalo jogray which ka juba ngoda ka Dubai gwada dan en chire chi chare nal cha ka chong tan lo chire nal chi kan jal jo ma gore jen wode yena ngaj gwazme chana ku ben kamana lat ke Stephen Parkol gwadme ka jo ma shala de Stephen Parkol chene ti shub ko baro chaga kap chong chene dang baro ko kuumɛ SPLA IO jaga suspend janne tini let ken activities ni tichero dian lot ke kuumɛ SPLA IO ala Sudan People Liberation Movement in opposition under the leadership of Stephen Parkol jane dangbaro jaga suspend kan members ni titi taken case to Equatorial State ajan gwada antigatin chala do ken chikan tegatuk chikan galat tishigo ka party ka SPLA IO chajo mo chaje kwen Parkol ke warga misha kwen ki warga micha gwarna warga ambe nyaga yekel boni gwasimene Parkol ajen kweran cha kwen ka gwa Dr. Rigmachar ka paimwan gwa de dan wukan dol ka hotel shal ka Palm Africa me shi go dol tin gwa de sharo cha kwen no jaram danan be chonka gwa Dr. Rigmachar maybe gwajien be kula tuwa kamde kana Nathaniel yet mala deputy chairman ka kuumɛ SPLA IO and when money chugurudi and ladri to bajja long kamdien mishuka gwajtin ci Parkol che o yet che jogono jin ci tiai ngum jen ke jire wech ka juba me kana tiai ci de jende tere wi ka juba ci Parkol nyo jogono nene wuri shalga me Nathaniel yet mala deputy chairman men guru Dr. Rigmachar je Parkol jogono jina jen jira madanan ci kuumɛ she yar ko kane diala kontin la kwarke SPLA IO kan dial chaga yare wi ka juba ngom ngot ka jirar mi ci dong jinti ka mi shayat shayan pinyen kirme yadit ke kuumɛ SPLA IG ano bialat ka biya kuumɛ Dr. Rigmachar ke kuumɛ SPLA IO biya jadak an gwaza mo kan dol en Parkol chwaje kagrar ke chwaje wuch Nathaniel yet ko Nathaniel yet yala do nene ajanati ga wargan dan wan tla ko na gwarke ke tla ko na tanke mi chaga tany biya dol biya je kulo dol
karwar gandang wana to wa kan ke fulfill a par kol ken bon dan te kel ke je chwa par kol chwa yu kapchon nathaniel yet chural mo chu chu to ku par kol chu jere jagan we jenen chade wo arametrare which michitere which ke juba no chu ke chu gwajan gwasamo chu nathaniel yet chu operate under kirmiyadit ke SPLA IO in a position ka aji ke in government ngud ke ji SPLA IO pan but bino ka native content la kume mitre ke taping ke mi yadi janta da na ku kana operate ke je ka kor gwade da ne she kutu tinin gwas mo la kur je te katum wan long to lat carodian sha par kol cha jere jack native content la ji SPLA IO tin content do tin chitre which tin chitre wiki juba of course tigre wiki South Sudan but sikante ka juba ko gorga ken wo nakaka dio je ngayen dialan tam chumanta ma kor jatin ja ka fan ga ja unit state ja ka nasir gorga go dialan kon tinde kume SPLA IO teten ka tin baka western equatorial ana gwada mo mutu de ne SPLA IO tinan la ka maka ka ba ka jo kel kanite konti la jewch no ngai konti dial kon lat carodian ka jawo cha kulat gwase me Stephen Parko no shela do nena ka kor ke me dane cha je kwanya kulat ka ko kalat re wich ka juba no ke gang mi tuok kam den carodians ga mo tuok kam den carodian mishika gwajo kana kwaran kontin chikan ka kwanke tin ka SPLA IO ka do mala je ngo nene kan bon ti kene de konen cha kwantin tere kuma kada re wi ka juba ko la ka Eastern Equatorial State akan ne ti te ga ladlat kan ka te chite re mountain konin de na roi ka je ne den cha wo a par kol shoot ken ga tin gwasame gorjen wo bejin wak wargada nan che men cha goren par kol ne ri ko baro cha ga joj ka do mi chelad no chicken party policy chicken gur ka do bada ande na ren roi ka je bana warga me banja kwen kel ka jo rana shalat gwada me ka jo ma shalat jen par kol chelado nene okay the suspended members include Marco Lokdor Lo Shapto Oshola Bosco Oringa Karadim Charles Sami ka Luli Charles ka Michel Vitali ka Michel Mary ka Michel Vizor Likali kaneti sha dismiss a par kol chago ire kumaka na cha position ken chago kaka and statement dana she make point a par kol jennene jante ga wantin wanta ci bende shaga gwain kaka ano kan en group me point wacha let kel ka par kol so par kol go na ne tibuka let kel ga je chenedin contin me dong te ram me dong tu de go cha par kol te support ere ring nitin konen to won tama ajana shagwa ba ka zilu kennedy ti no ajana ti chikan SPLA IO chairman Dr. Yema Chaten no shikana look ke shikana betray ajana jen do dana woja ke cha jo mo cha jalat ajana ti look no shunga kel ke kuma SPLA IO kukana SPLA IO kukana ladjor ka kuja mo shana gorno bigata ka kuma SPLA IO ka jo dan cha roi gwaz cha lat gwaz mene no ajen chine ga chuwoch ajen do badana shalat Stephen Parkol ka jen warganen yen magwase me no mi gorje no bi kwen bi jeg bade jeg social media de gwade dan che je gorten ajen dana gode nyo yakel ani bi atakamal ban nyo je lerden bye bye